wo Mọ́borọ Asem so na uti obi asem na de toto de ho a na ma wo de wanamo asisi ye etre bia na abambuo ne ba na eye wo se nke bi kura kanwano aduro na wo hwe de ato obi a wo se da bi enidaso wo ho ma obi a ena Nyankopɔn so se wo ma wo nkwa a nkwa no ode ache wo no na eche se obi bi papa bi a ode wo baba beye enti nyame wo botaye ma wo nti ene wo kora wo na wo boa wo eti ene Mọ́borọ Asem ye obi asem woni aba Akosua Aboagye matena se ameni abedwafo ye ba bedi dwumadi enti bra ye Facebook page no na ebeka ye ho na face your YouTube page na bra beka ye ho Facebook page no se wo pese wunya ye a na ekire se wodi wani akire Sompa 106.5 FM Accra Facebook page no Sompa 106.5 FM Accra YouTube Sompa FM live eho na wo benya ye oba na wa like page no na wa share page no na wa spread the good news and Sompa 106.5 FM ye dia boa ene ye dia ba ebeboa oman Ghana eye radio a wuti a ema wuti abrabo ase eye radio a wuti a etimi ma wo hunu nyansa eye radio a wuti a etimi bie wani efa abrabom eye radio a wuti etimi ma wo de wanamo esisi ye eye radio a se wuti a ema wutimi friend monyam ko monyam mu eti ene wunu aba Akosua Aboagye betimi afrem Akosua nhyira matena so hene renso ha ye nua ba ma bia ba besrae be kan story o banye ono nko na baaye woni akoda bi kutanti first na mebusa o hene yire ne se ase nani efra na wesu ase nani efra na yede na omutimi beduru ha na mebusa se yede na because the tetene die anim se esi Nyankopɔn sabi obo ni frania na wabɔ ne boafo ba we die ono so ne boafo no eni efra ade eba ne say eti like page no na share na ka kire nkrofo se obi amfa na fidie no emeto Sompa 106.5 FM na ene ye ba betie asem kese pa ene ye ba besua de ene ye de anamo ba besiye ene ye ba bebie ni ebebie ewo bibie mu na aboa ye ama ye nsoso yetimi akonkan evi se Sompa de ye de Sompa ena ebremu ena Sompa ema akatuapa yensusu epese enya akatuapa nti enene yene mo ebekọ nakra na ewo dwumadi so enti memmu nyina makwa aba ede ba Mọ́borọ Asem obi asem so menkoma ohene yire akwa aba obapa memu akwa aba o ye no obapa papa na bibia boko de Onyankopon kra me nanso dum na de kutaye fabroso medase obapa na ene nsuso ye ba besua de o ene ye ba beti obi story asemo ene ye ba beti de ye nti bida ye behunu ne ye hunu bida ye de atoti abrabo ho ne ye de anamo asisi yi na abie ye ni ne ye nya humobro na ye se de ye kan se Mọ́borọ Asem ye obi asem no unhu odofu bia obra na ho kire na so waboa no na Mọ́borọ Asem no so ma hu se se wo san so ye more grateful sure because obi wo ho ale na ubonyame sobo bebre wo ye boni aye ene Awurade wanye se ya mame oni nso de nyame de wa bedri ababedri na nti se obi ti ase na bi kura na ni nhuna de o but osore ne wakoba wo excuse ne sei se wo mfa se de mu odro e ma twedi ampo Nyankopɔn eti obapa ne nso yenua George Eko Mensa wone ne ba Steven boy Boatin o ma ba besrae yene panyini mom ne bedi nkomo o mu free article bubu ashi ene baaye na yene o makasa ene de no mamfo nhwe ne mu mako meka sese o de nenko na ebi kura wu twam na wafidie na koto Sompa mpa choma ne na ho made na ho na etoda bia wo wiase mu no utimi eti asem bi se but wani hu bia se sa asem se na netie na ada ababa wana yanka manfo ya June 3rd atoyire nchemu esiye eto no ose otise obi esi ni kunewu na wo so ose de nko na wususa na nso ebi to no ohun say yes say ehihye ohun say muoya me ko hu abrantie ne betwetwe nkomo ne be in fact maboto but me bompa ye say Awurade be hye ye den ama wahya won so wodin esan se de eba ne no yare hosem na esa ye futuo esa ebie nipa ni na asai ahye wo a wotie ye na wo hwe yen enso nkrenti no Sompa 106.5 FM Accra
ɛna wotie yɛn mo watakwa no etie yɛn ɛwɔ Sompa 101.1 FM Takra de Sompa 103.3 FM Domafo nso asom ɛwɔ Sompa 101.3 ɛna afei enkezi nkranza ɛnso ɛyɛ Sompa 90.7 ni atiesi mu watachiman ɛwɔ nso yɛ Sompa 106.1 FM Adafopa Radio Paris France omo so etie nti no obi anko Facebook na won hwe na wankasa ma ko me pese meka obeka asa bebre Matias ohene Matias pa unse eye dwumadie Mọ́borọ Asem ye obi asem no etre bia ye kura ye te ha no a nipa na kasa ma ye tie bie no eya na enafo mo maye omo frɛ na omo ne ye bedi nkomo na omo kan ne ma ato omo abrabo mu no se omo kan ye kura no ya na enafo mo maye nanso eye dwumadie eye adwuma ena eye osom eye ministry Mọ́borọ Asem no eye ministry kese pa evi se obi betie ebeje ne nkwa obi betie obehu no nyansa obi betie odinanam obesisi yi obi betie obema na te abrabo ase enti ene no eya adesua no enti ene ya tenase ene abrabo mu nhunumu Paul kasem bi ebro chiro krata to come the book of the book of Ephesus and say book of Ephesians or kasem bi say may the eyes of your understanding be enlightened onyankopon emie onti ase aniwa na de enti a wokasa ne se ade bi wa wo na sa wonti ase aniwa bia etimi boawo ema wotimi de wanam osisi ye enti Mọ́borọ Asem no wuti a ebie onti ase aniwa enlighten the eyes of your understanding eti we de menko na menhyase na afei yenko twetwe enkomo prekope menua ba ma George Ekomensa memo akwa aba o no bema na ti say nyame adom yo unim say color na ehye wona my favorite color my favorite color is green ba minim say odi mema ayi efani say David wato no de mesuma to ubon say matade na ehye me ne bia na ehye wo say the esi design me dress no sa na ha nti wan hwa beka say ye hia wo ha entafo ase ya hyehye ho my favorite color is green na green no so wo de African material bi de omo friend Ankara no de mixia ye me fe pa enti abrantie nso abesra ye natade ne ye green ena ono nso so yi gold bi a design wo esroha ne esroha ena eneme de no green no ne gold no afa me de blue kakra na wo me de blue na enim bat hu a wotimi se eye pepepe ti na che se ene ye nkomodie no ebeye de pa eti George mesamo akwa babiem na wodim se atade na hye na green atade na minim say green ba color na account de na minim na hu say green say sometimes no me share na ebia me madam for na ma ebua me yie na bisa say atade na me share na ebia me say ni mi say ebia ni apa ebia na enye ndi say me shata na me pia ni pa kro ba beja me no me bisa na satana me share na eye okay na color be na ma share no wa kire me okay akam so eye ebiwa enye koneko yie ni apa na ma ha ko yi ntina me hu say green ba na me nim say color foforo be color gold bi ewo abetri ho no ena animu ho no so mo di gold bi nso e design kakra ewo ho enti obi ye ni omo asabio omo ni efra ebi ahwetwe nkomo obi wa wose won de wo so atade ni mu a otimi hu color kro wo de untimi hu mebo a this will be catch though. Me gift near different from me touching. Okay. Oh, gift near the. Me gift now is more like electronics engineering. Okay. So mommy laptops is here. Makes me to I repair any faults, I installation. Be our pay that Windows part 1, 3, 7, 8, 10 now and 11. Wow. And upgrade. Wow. Mr. Machadia and Madame no. Without seeing no electrical works be a wait me for I meter no AC. Hey. Mr. Media and Madame no. Wow. Oh, okay. Meba eno so na mami Musa wo. Ya wo no wani efra. Pacha da bi na mani fry. It ya den wani fry. Actually. Like I say, Madame Asena akonya Madame me.
me that's where me ready an kan ya wono nche yede amen na me was school actually me call school me wie JHS na me call Emmet ewo matai ko ntina mo fa me final year me na me dream ni ani say me electronics engineering enye so obi beye no ba repair me dey say me create something on my own. That was my idea na esi woni so say I want to achieve me create bibi aba into me was school mu na ye kwatro City and Guilds of London. So me write exams for one mu say I say some form of liquid bia hata me in the left one so na me see me tiase na me peja no nice me say me su beda ho na afina me ni left one hu ade biom na me dey aka na me kwatro pa ba ko no me wie na me se no me kofie na mo so sabe pa na aka na yem twa na me ntro wie na me kofie me koda sole ya afi ba ko no so me hu me ba ko no so me fa hu no so mo dem be fie hospital ya be ko beba or I operation several times na ma me dey sabre no daroma sabre no wanyam fie say actually that time no na me wo be say 19 years enti school na wo no na a tertiary institution na say a technical school Emmet okay ana usua computer mission electronic engineering ena na usua edida ko kwa classroom ho ohun ya ne say wani no ba ka say bibia iwisi I say look at big jina so na me see me tiase me pe me ni so me sum me ni so da ho no na me say me ni ba ko no me mfe hu ade nti me kwatwa me me ni de kwatwa pa ne ba nti me imagine se me be fie ana se ho no ade bebia na se nsu agina so no eno de ehun ade ba na ba ko ne de ehun ade ba ne sa na me ka sa time na eye no na ba ko ne de ehun ade ko ba ne sa na tuni ne ehun obe osum nti ni be da ho no me hu se ba ko ne nye adwuma okay ba man kan chiro bia na me de kwatwa pa no thinking say eye bibi temporary be ko ba nko nti me report here no mo say sada men choy pani wie mi wiara me kofie na me su wiara me kodae me dae na me ni so tire me na me bie mani a afi tuni ni ehu ade 20 me ansan go back to school biem exams me final year me ntimi an choy pani wie eti exams no wa enwie ene woni ni mienu nyina afrai first pana me troy na no an eba sa ye do ko hospital ana ma ko hospital bia ma ko hospital wo ko ye o mo se eye de na ye woni me ko first no almost say retinal detachment into almost for projects me yes surgery severally many way the my surgery no me fan say 3 times but many left side in the entire chair into no kwa am for say yes BBC so but me actually many hu into me nim say BBC so na BBC so and the mon touch kra ba right side no my surgery several times Mamed ya ko hospital ko lebu ne transfer kwa na ya surgery samba Akosua nti recently na me mia mani say kakra me am struggle na ma hwe say dem ma me sha ase na obo na Sompa FM free me no metimi ato aso kakra nti say friends ni me say me hu ba me ye machine to mo de ba na me ya kakra me na aboa no na me de hwe say metimi treatment ti me ya afi de na o so light am hu light no say green am won say green me hu ba say light be jam na me hu into mo ya na mo say da me nkoye refreshing into refreshing ni mu na me ba so de be boom na o say me jai na me concentrate because no do so na sabre na wani na yesa no e de na o sa de kofa Obama ne konyem yi that time no na me nkwa na mete e ba sa na ma me free mu no na be ka me nkwa nti me ups and down na ye de nti me na fi Kumase bae o fi Kumase bae mba ne say Mr Father ne maame e fi Kumase bae o fi Kumase bae no say o be ko ba o ntimi nja me nkwa me wa ha ba wo say abayo biti mantemu anomo na oni ne di nkomo say nko pese me ne netena na yetena sawarefo so me ne be jwana me so why not because me I may some call me banana me struggle. This one na kana se bibia e da na kwan so de ende metia se na e hwe no mo bibia na oja mo koye na me ne wo me ba we okay enti akola na one ne wo no no be hu se akola no nso ani efra akola no ye wo no no because wo de wo no ya mfa ni fra na wo bibi na sie no ani be frae but ono nso wo no na te sei
ono so me wo no hu ada pepe at the age of 4 years the way I made the year no the same time the year ba ku din kan aye ko na ko na me ne ko hospitals na ade afi ba ku no ma me ne ko hospital na me try say me solve no afi na transfer ba ko mo say we need the way I damage ne ko na ko too much nti ye nja na ye nhwe ba ku na ye develop ba no na ye concentrate wo almost no so my yes several surgeries and Kosiaga na ono so na dia no edokwe recent surgery kra me year was I think say last 2 years. The last surgery me year me say this time around no me nye surgery bi abio me man me try so onyi because life no so when that me ni ho no mo a me mpese obestra nti me pese obeko school nti rather siska na me spend say me dey treatment ni mo me obeko school me hwe ma baba na ko school for the blind na through that no or ko na me hwe say me treatment no ho to na fine no ho anto na at the end no obetumi sua bibi e live on wa bra me ni ho. Enti school for the blind na also de ne beko no wa sha ase ana o de ne ko men sha ase ada nti na amfa ne nko e lore fa kwa de beko akwa asem because sika wo me hunnia me struggle ya say me jena beko ba sika wo me hunnia ni ya ma sika ni nia na mda treatment tule beko de be di kwa ya din o sika na wo me hunnia na me process me de treatment say me machine ya me timi boabo scan kakaka me to ya me di ye juma kakaka no ma ton ni nia ma ton bibia because of this treatment ma ton bibia enti sese no una wo say electronics na wo ye wani na efra ni nyina echi no utimi ye electronics no was electronics engineering no and different from laptop na me see no but me ni ba sa no afina me hwe me nim ni me chi a ebi ni ho akwane tumi su se comedy no na afi de me kwa me tona mra ho na me se no I will try and do something because me nka se me won kwan de eni no de ehu ade keke ba adwen na wo ho no mo de I can do something I'm struggle say then I will learn how to repair laptop on my own nti me fa me smartphone na myself my I set Google voice match no so I learn how to me bisa maybe in display what is the fault say CPU no mate mebe no so akoda ne maame we maame frame ni maame frame 2 maame na wona na ka so metena won chen no won hwe no mawo no ono so abewu onam ne wo yo no so frame de ono ne wo akoda no so afrim onam ne wo yo na me ne teno na man ne teno on so wo frame na busuanfo we ono so ne papa frame na so a menim so ho no so sempo aka preko ani ho etire bia me ho kra na mosan ba na abayo na wo kasa wona ne wo akwale na onya mfiese na ofri mu onya 28 years no frame ada de na ye no ma ne free mu that one night I say ni yem ya de ko hospital afi de da no ma amo do so jesi ne so moja fini hwini mu ni ade ba just one night asini yem e de ko hospital wan san ba bio de ntia ma mi busa afa akora ehu ne se woni afra e na obetena won chen e na ne nyem ye na ne wo akola yi enti na busuafo so nim se woni afra ade ntiro moja akola ketwa we de na ma ono so na busa na ka oba ne ma mepe ono so sempo ndio ka pe ni ho ba e wo ma bua na mama ne ko mama ablo no ho ba ko okra still na me ho no mbesa be jiska me ho ko mama no asesa Piotr Roberts ena boabo anu akoton no nya ebiedi nji semso struggle na say madam phone the machine bi bana me ya na ebia my from say and then menya be 50 nti omombeje nti mostly danka sa me ma akra ni busy e wo menche mani busy o abro no because so oben me a na nkwa ni akọ school na me say minister no do sit wo na ono ntimi nhwe TV ono ntimi nya hwe so the only thing obetimi tia sound nti esa na ma me ra ho nti na mostly no me peso be ben me ba ne sa na ma nti wo ne nana no ho but wo ma no aba wo ho the distance between me ne nana no ho no emu ntwe kura ai sa anu mo ne abonten ho no emu ntwe ye ben pa okay sei adwuma ben na wo ye sabri
say me ya laptop ho adwuma na laptop no bia woni afra de wo ye de timi laptop ho adwuma actually no say de na America no say me hwe meni ni me chi a obi ani ho ma me obeboa me no efri mo of ba akoso so ono so kakra bo ono so last year November ono so efri ti me hwe the way I want to neighbor na o say me sua bibi on my own nti na me wo laptop bi eda ho no mo time me ko school no nti me first mo say the easiest thing na me to me sua a laptop no how to repair laptop no nti me tutu ni ni egu ho na me fa me phone na me bisa gwago say it's a laptop need display then na effort no I can say bia it's a laptop two things name a laptop in display either the RAM and the processor no bisa na say where can I locate the processor no actually where can I locate the RAM no actually nti enumu na mdidi dia na mdebe hu the way memory net here CPU net here processor net here screen no ninia bibia ti mbehu say we inverter we non inverter mbehu ninia na afedie medibe sua nkete san the more ade san ade chi ninia first na ebi obi wo na memory ni size no ana ebi aye wodi dia 1 2 3 4 ebi wa na pese obi hwe ma me say atwa ahin ba etu de bi so na obi ani me nchenti me family ninia different bo ano a me say no di dia 1 no line no e wa no 2 no e ban finfin kakra 3 no abahakra ba 4 na dan finfin pe no me say okay no machine so say there's a different memory no difference wo muni nkete sana na me de be hu ni nia nti si ano the laptop na bremia I don't need to maybe say go biom maybe say fourth be na wo ho a o kan then I go straight to the fourth na my ti wo mama na madam me apply for common fund me ko share ga bi wo ho ono so kan as na to na me ra na me kan so no so be sha dem obi abekoja na be lonely no laptop no say ana me say on fan me install app bi wo ono abetime dia bona nwum we dia ye bibia ti one day na man dey omode ne ba na me ye man no na ono atime de bona nwum nti de bi ono ko frame dam ase so oda ase first na ka ekon no kwa na real ho na me say sa na tie sometimes what that solid na o bie we ni no say wo hu ade a then it make you sometimes no I say me who the way me the way I say dream no different because who be to any who expect say be hu ade e to dey bia metimi ata mani a se me bie no me hu ade so me bie na the same thing sa na tie okay etie for me ne yenua be ma George Ekomensa one ne ba Steve boy boaten na etwetwe nkomo efa ya wo no onye ne frɛ ne konfa so ani fra baaye na oba obetena ne nche so wo hwe ne kakra kro ne nyem ye ema one ne wakoda no so wo no so na ni fry akoda ne nyem fie nan ho no a ena akoda no so de to no ne bi tu no a sesi wonu akoda ne nyina ne efra lady no so no efrim lady no ofrimu ansana akoda ne ni fra na sa akoda ne ni fry ansana ofrim Sompa FM so ofrim okay akoda ni fry so we just say bia na eye ho adwendwene ene atete entina ema okontem sana na ano so kan because I quite remember say that day no be film no cry na one of the media stations say Omati say you say boy bi wa hanu mo onini hu ade o your laptop so they invited me over say I should just come and demonstrate how I metime de ye laptop metime de esiesi god they no mo njindi intime koy no mo de laptop amame say we are there can I remove the screen me two screen no nam de ahye nam say how can I do it nam say ade no say door we close here another one be bia ma nti sa na tie me ye kan mo so no so obi obi kakra do ma me a mo fa ma me nti sa scan ko mo de ma me no first target one mutima ne say straight to the hospital and so ko is still na no o de oba ne ko ya na so na ko me say ma forget media because me dey no me then ma forget to see the ma I am dadwin kese kwa ya akola no okay mami musa wo wani efra akora no so ani efra da na motimi ba Sompa FM ha say one thing is me faka me fa dropping then location straight say me see wo hono mo a na me obi obe me na driver no ka say o simu ha na me kwa no mo sei na e bia me call hospital me ka say o me kwa Kolebu eye center
Osimo Kulewa Center on Magan so on family and co inside door. So the co inside door and next no they will assist me. Now for the Wadano. No. Or continue quite be a sketch of one. It does make sense kind of 5 CD and not 10 CD. In the same choose can be year, I mean, some amount for 40 CDs. Meaning some amount be a 5 amount for 20 CDs. The son I am a domestic Asham. Eti eden na utimi free bubu ashi ebepie Sompa because ye baby e shey dome market echi ho minka se chire ho mpo o she baby e we a me fa dropping na me frɛ money pa ba ko anu na o ma me direction o ma driver direction no be see any more pen to see any more pen no see me right o me am brain so na me catch driver ne say or see am brain inside into am member inside door into no me buy inside door no na am security man ma me kunwa na mtena so ono you fa ka see pa ka bi see monim ha ya dropping be see monim ha ya e be me ko bia dropping ko fa trot na we see a ho ba kire into fa dropping na straight o ko be bia o ko no direct straight no ko ikusi wa that's why friend ni pa na be shia ana so say o ma ni pa na driver na be see o no aboa e do akọ be bia o ko no okay woni oba no e kwan be na mo fa so didi acha aduane ne de metimi kan be nku timi ye metimi nu aduane bia mpese menia e ba ne metimi simi nyama ye bibia na e de na we uti obi atimi kan be nku wana ekodi dwabro wana okodum suma me pie fio no mo a de me hu no na ma so ne se onto we mbreme etire bi so na me hwe na se ebia skana woman ho nso a maka so onko pay aduane we se entom breme no akotaba breme me pie na ma suma na mo small boy bi so area ho no mo ya meta otaba me nchen so person osua computer na me nti otaba me nchen pa njo oba na ma opun school no oba so me ko bi na me ne ko ebia na me ba la pass abeto passa ana na me na first na me na ba na ma beto abejame na beto na ma akoye amani pa no okay ade atu yi George baby a wo free baby a wo duru obi a wo no wani mfraye ekowi ase wani efra say wo how many years more 35 years okay ade adesua na 35 years of your life which means say wani ni me no nyina fra na wo be 20 years mbo yeah tenya be 15 years yeah. Okay meba kwa fa so survival years so but the me bisa no say they two at age 19 basic 20 years obi a ye wo no wani hu na de obi a wusu adwuma ewo school a wo be exams ekowi ase a wani fraye no ede adesua na etichi wo de ato ye wa abrabom one thing pe na actually me so far say I'm found to nipa da sene so and if one door close another door will open for you na se me fan se wani na fra na sapro na emu ato na so apro foforo betimi ebia wo apro foforo be na ebia ma apro foforo ebia ne se ema me adwen ma me disua de foforo a me de repair laptop no ko laptop me nsua da obi a so ankere me da me ni fra emu na be hu de we sese laptop na eya adwuma ba eno ni asem no because me ni shop mo dem nti say bia wo na me nim wo ya madamfo no laptop na se na so de brana me ya obi so de sa o madamfo bi sha ha nti yem pa nkwane fa nkoma no dan wod na ba na maye say adan ka me workshop wo kwan ho podia nka bia nim se mo workshop kwan nkoma de beba ba we mo fie mo dem na meye nti agi obi amaye bia ma no na nti na meye some me di AI generate some business card be laptop repair na mde kwato social media say menya nkofo mama amde adwuma ba ti one guy be fi Madina no de laptop ba na meye ma no say one of the radio stations or hono munti oba try say nyunye adwuma o de ba bre na ma ya ma no omo de ba ma wo ye ma omo no omo di adanse se wo ye ne yie ai ma obitimi kamfo obi e ma wo omudi adanse because men pese nipa no be ka say o menini ntimi anya ne ye nti menya time eye ne ye me wie kwa bisa o say anything bibi foforo pese we ye ana bibi wo ho a o nima o pese me kire o obi wo say o
check windows, me check windows no, na bia windows no, or update no patch. Ma try to update BBI come and do kwa on some farm because IT no we bet me aye or majority of the companies no omo workshop no no because of so ye windows ma we bet me use windows na for 5 years or try windows for into no ye windows no the time better so we bet me say within 6 months windows no be corrupt no asan dey aba no asan juice ba me nya ne sa. Okay. George Ekomensa oye ni friendly ya wo no onye ni friendly how na beto no okura exams hall na ni ba kwa sensu agina so ekowi ase na ni efra nenamu ana ba ko na ka hono nso ko wa surgery a waboka afide wo so abre na ni kura wajai na wo bo na bra kakra ne ma me firi mu obi foforo betra ne nchen wo ba wo behe no ono oba na nyemoyi oba na wo ye na akura nso ani mfrai akura ne nyam fie nan de tu no ne bia to akwada na ma oni akwada ne mienu nyina eni efra maame no yare wa frim eti aka oni akwala no na ebobra ewo bubuashi o se de wo pene so pese akwada ne timi ko Ghana School for the Blind na eho okosua de o pese akwada ne betena fie banchire o so oba no ne wo akwada no wa frim de so ne maame wo ho enti o de akwada no koma ne maame ne nana no ne wo mu a akwa no na o de no aba. George obi tie ya enche mema ebekwa kotie nkrato kakra na ya matifo abem se obi tie ya isabri ya edie na omo tie usabri no pese omo hunu edie na opese omo ye de boa wo dem pese omo ye de boa me se sisia etudi bia na de bedi ade wo andra se kra munipa ba ko na sene ya sa de anka ndo nyimre no I don't think senke bedidi so dem pese omo ye boa me ane se de ombe boa me na me de me bana ko school na menya bibi kakra de bie some small container bi a metimi atenem se na be ya akwa na hia bibi wo school mu a metimi e dey support no because manya ne sa na se me ka se akwa na ko school a school no no wono obenya nyama nketenkete bi se metifi na menya hwe a still na I said be be agya no hwa na egina ba menya some small shop bi and I just take a crib na me dey my laptop business na I think metimi e dey support akwa no titiru e wo school na so we school na so no at me e hunu way about na so timi ye djuma me da I think say me so me da because me nim say the me famous isia no mem pesa enu kwa na ya na e be symmetry mu na me ra ho mem pesa kwa na be frame e be fame bi because in yare mem pesa me tanfo kra o de second jam nim kwa be e de be wo me no kra mem bomb pies na nim fra enya de pa ba ko say because e woni ni fra de unhu ayesum o hwe wani mo hwe wechi de be ba hwe bia de unhu ayesum se me mbom pa say me tanfo bi kra na ni be fra Yenia George ena ene no etwetwe komo efa de ato no ewo na brabom na yapemu adesua na yensusu ye de aboye bra yenhwe na yenkotie nkrato no na yitie nkrato wi a ye de aka nyina beto so meka wo se Mọ́borọ Asem ye obi asem na wutie wo Sompa 106.5 FM so Kweku minim se waye she me kra manane na so eboni show ho embaso Male hon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but the double does got as a condom. Point omyo
homeopathy clinic Ghana ha di obi anim sesa ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na eye endpoint homeopathy clinic anase eye kidney eye liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo eye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de eye endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma boy hia ena akra hanso so de wo mu gina mu ankasa e wo spintes bebre friend share signboard no hudru na obusa sa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 ena 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu dem fu 21st clinic yes sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia be si ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bi a ji 21st clinic nkoa wo mu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha sese ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran e ba ye wo wonsa ni fa so wo fra masaman so na e ba nso a wonsa bonkum so e ho na wo behu ye 0540311311 0540311311 na se 21st clinic still wo mo ye sciatica expert ena yetie ewo Sompa 106.5 FM so obetimi ababa join ye ewo Facebook live ewo Sompa 106.5 FM no like page na wa share na abusuafo nyina ehu ne mapa aba na wonso watimi anya homfa so ye ne nuabema George Ekomensa a oye ni freni ena etwetwe nkomo ekwan ofa so ni fra no baaye ene nia Akosua ewo na brabom na mimusa George asemansa na mama etiefo abem George de ato no na ato akoda wawo no about mu mpopen se ebia no maduro bi wu anasa pa obi wo ha o se bibi sa ato na ne ye ne se wo no maduro kura no mfra sasi so bibi sa cross o mind da and then ba madwem tenen nansan ya na adwen no wo metrima no adentina wugidi sa adwen ne ba wotrim me hwa akola no a na me hwe bla me menino bla me femu na na me magisa akra no nim hwe no no innocent child na waba na obefa sa brewe mu no a o ti fi onko school no me hwa na me say no mint na se enhwe edin ma me ntina me pobi kra say nko obi be so akra no mu cause se menine hu ni wona me hu a menim de ekoso initially beginning pone ba madwum say me no ma akwa ne bi na sa ba madwum say nka me pobi mo no mfa akwa ne ma no na me mo me nko tano de wo yesa wa ye bonikasi o wonkwa na nya wo de a sanya me opesi okun anko okun dadada ena akola no nso the fact say na ne efra na nyame de na ma wo no nchese akola na ye wo de a wo nyame de na ne efra na wiase nso wani fra eno nchese wabra bo aba wiye ye woni pa bebre o madidem obi wo ho a ne nan ni ho na no gospel musician bi obaye ne nan nyina anye na no na wo ho eno no de ye de ma mi bi ba show no so oni nan oni nsa eso ne wate orphanages a wo hwe nkoda a omunsa ba ku ni ho munsa me yenu Sompa FM yenu Moses ba ha na ne afra ene wa tro book oya education na no me hu no ewo GTV odaso Save the Eye Foundation omukoye project na yenu Moses ka ho one koye project no ema GTV fo ne ade omu ina koye no omukotwae ede ema no omu bodawuro fa self medication ho na ne afra te se wa but wonku no ho ene watimi atwero metie wo kasemu a uyo obi a unimade enti se woni afra no because obi ninsa mienu wobi orphanages wo woni na afra but nsa wo ho wonan wo ho se de wo si ni edi nkomo ikura waka kra se wutimi repair laptops ne ade enti emo a wo behia no se adwuma a wo betimi aye nya bia didi nya bia hwe akwada no
eno wo ne hia na ewuo ne de wuku ho na no problem be na be solve because na make emu oya de but nso nyame ya wado obi okra na ne efro ni nsa na odwuma ba wo de wutire ye ne laptop eseye ebi kra say on your own wusua laptop no obetimi kra fix mobile phone betimi asua the same thing AI betimi a kirewo betimi google niam betimi aba ama otimi asua bibia ka ye wo mo mani afo minim anifra for ma law school aba be lawyers minim anifra for mo kira de wo school mu enti se wo fi wo ho no wani efre no nche se wa brabo na ba ye wani anye bibia mo no ho etimi nyi ni se solution no ene se obeku hu so no me ya adwen man pa cha okay ya be ma tiefo kwan ama mo abam na yenua George Ecomensa me the production line be to Janansa no tie lines no na onso abam bi na Facebook nso betimi aba be follow ye na wo de wadwen kire na wo de bi aba room say Rahim Rankin or the ne dia bansa na making kan no 0260196064 awie die Mọ́borọ Asem yobi asem yebe 65 and 0265 and 0260196064 eno ne numbers e de be adwuma awie ya wo betimi aba be kire wadwene na ansa na no ebi a wonso so enema a wafam wa brabom ti se de George abeka ne story na wonso pese wo badwumadie iso na woni ebedi nkomo ya ji obi ya de nipa bia obehia ne bia ye story Mọ́borọ Asem yobi asem ye production line no eni 050 94344683 050 94384683 TBM 050 94384683 production line we ex convict you do what to prison pain you wakoda cells pain you onya bayama ne pain you bra na fi edru fia de na ye meka story na ye nsua bibi emfim ne emfa mo ye bra e de na to ma ukopie prison production line ni 050 94384683 05094384683 kind of story dia chiri ya ne ba na wo kana ho no ene hu hia ne se obi betimi aboa na makoda na ko school no no so laptop na o fix no wanya ba bia ye ne pepepe na brabo nso atumpo nti ma me ma wo mrem na won so fa nkranhye sem bi bre no won so adesua bi a wanya bia nso fa bre no enti 0260 196064 0260 196065 0260196064 and 0260196065 yemi abako ede na dwenkyere ohene nana mensa jebi wasi we the best educative program wo city ha enti ye krom ha de wo pe program a wuti obi story a etimi bie wani wa brabom etimi mawdo wana mo sisi ya wasi e friend Mọ́borọ Asem yobi asem Rahim Rankin enso dia wo dia boss world of miracle with wickedness Sompa living FM. but inshallah bro I wish you all the best of support in the best of your life o ka se wi ase eniema ya ene bone etimi tu nipa e de wo hawba ene wo se ojiri se onyame be hya ne den na onyame aboa no enti yenkwa ahoma no so na yenkohwe hello me ba cho e fro say hello good afternoon. Good afternoon. Me ba cho e fro say You're from Eric, make us a free Westland. okay Hello. Eric me ba cho meet you Eric Okay, we are ready. Online. Eric, go ahead. Why? Ya best say wo fra. Sa asem wo yetai kapa. Eya dum radio no ne kasafa phone nim. Ya bete wonka. Eya kasafa phone nim. Ne temene no. Hu hia se obegina obe so radio no na radio no kasa feedback ba ene ba sanso am kasa wonte enti 0260 196064 0260 196065 0260 196065 and 0260
6064 nti ohene ire yenua George na sema ne wodi aba betu yanim no yare ho semo mame na ono nko akura mpo na nka akwada no yo ohene ire mame fo bumra hello Hello. Me ba tue from say na free. Hello. Me ba tue yes o ba dum radio no. Hello. Yes remo ka che na mame. Mo ba dum radio no na ye kasa wate. Esa na e the feedback eba sa disi e kate wo free so na obi foforo eba so nti dum radio no na tie kasa na fa wo phone nim 0260 196064 0260 hello yenyine free na omo aye kura 0260 196064 and 0260196065. Hello. Hello. Me pacho from say. And there was the original poem doing here me or take my original pacho yet you. And there was a mean sila papa for you media or the other. And then we were on my hojo. Sebi sigana ha. Now shall sit now will be team. Ninya na juma wo yesa to da okota die wo no de yo nti wo tiato ka kra de ma o mine na se nipa wo no nyina ai ta anta tia na Sompa se bia na de be no man no ye de aboa ye ne a ye wo sa ateten mu sa ko ye nwe utunze wo nyammo a wonye obi o ye kwadofo wonye ne hafo eni ko be ye adwuma de didi na sabi wo man ntimi nye bibi sa mfa moasa nipa mutesa na sabi no man yakwa na ase abai we dem no Sompa de na president yewra mama wo tie mesre no yewe o wie ya o man panyimfo mfre no no mumu ano ko Sompa de yewra mama enka no ano tie one ne panyimfo nyina wo free wa yesre wo do mu mfre no mo mpa mo ampa ma no anda ko sanya minshira mo odumadi amudebo ahe mate mesome da senya minshira wonso enti enua George story oni ye beka ye na wonso so ye be ma okwan na wonso so waba mu bie 0260196064 0260196065 ohine na wo mu na metie o mesro ohine we de ma me fa me kom ayo hello me pa twa fra wo say na free me de Philip me pa twa free Soko yo Philip me pa twa ye tie wadwentre Bacho Bini anasa mne haji pa Amsamo Mwano mame Mate medase edase se waba ka wodi enso akire ye yesua de bebre e de afri mu enti na ye 0260196064 and 0260196065 ohinere mitiewa Obatampa de na make ne se eto da bia abrabom no ene ma ti sei etimi betoa ye obi abenti ye obi ba na ye mfa ne nko na mate ye betoa so hello Yenyina ye tie Sompa. No, everything my say have you. yo Okay. yenko me catch me brand is on Kafra. After so on send the holding back the ana emwano emma wa sa but on send the and the notion the customer or no ya we here say at the for best supporting for the shop no now no so in corner no he say a program no cost no say momo bi o na so the bet to jana at the phone so kakra say binya no e dey what me e dey aye no shop no but you be can say on Kafra abrabo di ni ma bebre na timi ye no ye be ma ne de ne momo number tudwa na mo amopese mo boa no ne titru akwada na opese okọ school no na because say the dwumadie ne tie ne ye fe na Mọ́borọ Asem e ye obi asem which means say enye Sompa fo nko ansem ye nyina o mamu ni nyina asem e na ye de ye adwuma enti ye tie na aboa ohene mamintie wa
Any another baby or the sea and make us say, Yamoni power blow at yes. And okay. Drana say me kuma colano, na me fa craning coach will be ansana, me one. I say, oh, there is judgment. I tell Mobi wo watchy. Exabia Brabo Crocrana Swasa of Fair Drew the account one one Cassan or Crown and Yadu Began and Abraham Kukumokran Paquacoda. It is how was some the mesreno. When you finish in a bit there, your disability is not your capability. Inability. Your inability is not your disability is not inability. There was say a Punubi Moton yeno, a Punubi a bee. On said Nanico Siano, a Nija Dumiano. Ama adwi bia ba ne tinim sama mensua bibi enti wani dia na ka kire yen so a ye ni wo ho ye nsa wo ho ye bibi a wo ho what wo ye fully capable so betimi aye bibi but what ho adenti na won fa this opportunity a ye nua be me ya be bie dia to wo mai say me ni wo kolampo me timi repair enye easy sa wo laptop na cables getting I'm wondering say then and what me kwa de ya no mo bedru ha e ko mo fa so mo bedru ha na ye me ba we di o ka say of a drop in the buy ntina brand say man location what bedru e ba ni say na wotimi yes ade no but na ni bre so obaye no bibie ni wo ka so wo ya wontimi nye enti ya yetete wana ye ni adwu so wo adwuma bi krampo ya betimi de bi aka ho we say fie no oye no enso no onya obi onim no a wade bi brand ntino my enfa we say nso akonya enso na bibi wo a yenye mfa mo ya brabo na akwada no nso erade emoa menim se we say na kwel batadan komo bi ane ye die nim se nyankopon be boa be fa Mọ́borọ Asem so na sa akwada no na nini jane num kra no a menim se erade be ya adoma mama ko erade afa also ama akura nani na sa babie medase pa ya numbers ye di adwuma na me LPM kakra na ansana na numbers ni ye 0260 196064 0260 196064 na 0260 196065 0260 196065 enti me didwa me fa lines na kakra me wi na mama George nso e de ne mobile money number tudwa na o manfo a mutie Mọ́borọ Asem a e ka wo makoma manyame nka wakoma ne hu ne mobo na ye bibi ne fa boa no eye secure sanitary parts na wo hia e ma ho to so and no proudly made in Ghana say campaign kese e koso no say His Excellency John Dramani Mahama sanitary part policy no odi aba no Ghana fo nyina say secure sanitary part fi say Felix Kwacho for sukra ba bon tempe say we government spokesperson was see aban say e made in Ghana sanitary parts nko an obeche na so we ne say we de yedam the entire yedam ni say secure sanitary part no eno say made in Ghana a state of the art technology any de ye Ghana ha ya any ye no it is a aban koto secure sanitary parts na wacheche de ma Ghana de suafo ade aban pa kire ne say maboa mo ankasa maboa nyuma no say da be secure for be koso wa be business akese na o makoso aye sanitary pad ni bebre amankrofo bebre eni adwuma ye eti secure sanitary pads de enyansam ketwa eno a na Ghana fo ne nkwada ne nyina so o mope e ma wo feel secure pel cotton bi batam e ma extra comfort and at the same time no no irritation enya fe sanitary pad bi wa wo bo wie na ho nyina keka wo 024 386215 024 386215 ebiem 024 386215 now for secure sanitary pass na ubenya wo de endpoint homeopathy clinic Dr. Dubuatin yetine so ane yasori ntino yenso yenni ne ho agro homeopathy more than 10 years ago more than 1 decade and odi be pie Ghana ha homeopathy are she papa Queen Elizabeth no odi ye adwuma no se memfa bi mra Ghana fo biso no UK no atena wa wodi homeopathy baye ye di adanse se homeopathy nuro no wonya bi nto wa abonten upe endpoint dia gisa wo ko hospital ho e ma ne mema amopa wo e betimi afa homeopathy so ama manya bi prostrate in men e betimi afa homeopathy so premature ejaculation enya afi na akofefe duro bi ensem fata bra endpoint homeopathy clinic ne befa homeopathy so aboawo nerve diseases kidney issues liver issues physiotherapy massaging obetimi afa endpoint homeopathy clinic e was 0244 867068 0244 867068 and 02742343321 02742343321 na udem no aye ne pepepe na bibia da babia eda ena de etoso biem hajia special wa awi mu salmon
awi mu aponche ene de ntiri ho nyasam ketwa Hajia special local foods ye de mu a local continental dishes banku ne tilapia banku ne okra soup toza fi wache jollof fried rice konkonte apreprensa Hajia special local foods no na Hajia special food ne de ya gia tumu ankasa hacho atome kwantempo no so eben transition food no homes no a obehu washing bay kese bi wo ho usane kwase wa eho ana Hajia wo Hajia stro nyaminti ode entosode papa ingredients papa eno de aduane onfa tomatoes apro jena apro garlic apro nya aduane original ne authentic yenua George obesra ye mesime kwa mema na Hajia fufuo ni abenkwan no ne be yakwa akodi na wono abedi adanse se me ba Sompa se nya masam keke na me be kan ye fufuo ni abenkwan bi amakonya adie Hajia enti ene surprise obi wo hye adwuma se anopa na nwoche ekosi no wotwa pa wonsema aduasa 8:30 p.m. every blessed day from Monday to Sunday. Uko Facebook, TikTok, Instagram, Hajia special local foods ewo ho. 80 friends says here ewo 024 635991 024 635991 and 053 5484396 392 054 5053 Mfanchebe 053 5484392 na udem the chat one is 059 47972215 0 wadibie na wadi adanse eprekopa ebetimi aboawo mami musa menua ba ma enti George me mfa ne se obi tie usabre na nipa ne pese wo send you bibi kakra wo mobile money aha ka afa kokoduro ka mobile money no ka numbers na miensa na omo mu tiewu the titu akwada na sabio na ni efra no oba no how many years? 11 years. Osa 4 years na bibis na ni sha if stars efra 4 years na sha George fa o number no tudwa o mobile money number no na etiefo ye de atoma nim se de bia ba mo nanse no ketua bi ensa send kakrama no na wonfa one akora no fa nto aduane ni wonfa bi enfa akora no nko suku 815943 akubi kura de no wo man probi ono mo sa o de me kompo anu ma me to akoko ahomache be se 12 eko dwale mo wompo anu ma me to akoko no tumu se efifie wa mablo ba ku search motor forest o man mosquito spray sa me kwa me friend spray de na honhom no obekum Mablo George osu mo ba ku bi di ukojina apoano ene o ma wu cha de o ma meto akoko ma mentwa o o se me wan mo ho na me ngi akono ntopunu mu o wie wa sha ban bi o bucket mu de dwale ma ma che 12 from poano se efifie into your bromase akona me de amo mo na me de apato mo etutu akoko no tu apunu mu ena ensuo be na odi dware ho no wa sha o bucket mu na ban bi gum ena ba ko so no kwa chimota forest mosquito spray asime mosquito spray mbra yakoto ba na fa so abom pa wadana ne hunhum weapon me kwana me spray dem no mu a ebe ku hunhum ni ebe so kwa ma tumi o diska kwa se fe godwale ho dwale gu so o wi abaji enyama amanu mo ne nyama am dia sramet ozi sikani amo esi dware gu so ne sikani so min dwale gu so wi amenja engodwale ho ma me nhwe mechi mimpie ono ne dwale ho no mimpie me pie ba anti me fa se sofo na abekọ no wa sofo no be dware wo sofo na dwae ba be dware ye gu sika so osu wi amehwe wachi menhwe mechi mimpie no ama me oye bisa me fansra ba ko bi dia ka cha me se men 5000 Ghana ntwitwi me hu ni na na jo midnight e wa kwagina poano
ne ya mo ato akokwa to nsuo ni almost I say mboba nkitinkitin awmachi no wa hye nsuo bucket mu ena ahaba be gum mama to akono wie no se menyi me de mensa esa aba na me fitu me ho me bana me hu ni akaka me no se mama ntiti metiti a okay ka wonu so mentiti mama ntiti na metiti a ahohomo no be san aba menye san fa be dufie that day no man na de chenye because metiti na yebo anapa 6 ansa metiti na me keka me na mentiti na mentiti asem ya reho esu ni nyina chi wani ante ni nyina chi wani ante recently ya me say mesa to treatment ne so na afime to aso afi de me hu light na kra mo se me call fashion no so ahombo anti me scanty a me so ma forget ya no so amete on but na faith say hu light kakra sana de biye sana de biye sana next say me ya no godly eye flavored say omudi no godly flavored eye na say Augustine say godly eye flavored center favor na flavored favored and godly eye favored center godly eye favored center mene ye Dikin Adams ebekasa na oni akola ne miru nyina akọ no ma hwemani no amamo why anti ye do beko godly eye favored center na o ma hwe woni wo ba no eti e be hyeda apɛ time ne ebuku appointment amamo na mako se de be ya o mbetimi ahwemu ba enda ba me ba hanu mo no amama nya se eni da so foforo na kwan foforo da ho ma me me jire me ho ekenti me ho a de mbom ni a me firim nti de betimi aka chi obi an say no matter what you are passing through no stand firm, you overcome it. Edin ye godly favored eye center. Eye care center. Godly favored eye care center. Godly favored eye care center. Yabema one omano akoho na washomo ninu amamo said yebeya monso nititi wo ba no na ni betimi atoso ntietiefo Mọ́borọ Asem yobi asem no ye bre no ayebe ohene ye force me twa to bra yede dwumade yi ba wie na fe yede for God and country Professor Aboagye waba betena se no de ato so amaye na fe no numu pem mo yede hot bite kase ebo no aba obaba mama ye kwode meka na meka ye ne yemo ani power bra wotiase Nyankopon so nhira wo pa obapa Akosua sede da bia meka na me se wo din nhira no ameka ye ne yemo ani power bra wotiase Nyankopon so nhira wo pa obapa Akosua sede da bia meka na me se wo din nhira no ameto so kwa Erade na mo so de nhira eba enipa bi so enti ye wo gidie se Ghana nyina asam akoda ye nim de nyame de ewura ne mu na be pia asase so ha if you read Jeremiah chapter 1 verse 5 or say before you were formed in your mother's womb I knew you and son obeye mojato ada na ye mu na menim wo eti Nyankopon wonim akoda yi e asase obewura so abone adoso na wickedness wa ha ene nam so amana ni efra then so what the enemy meant for evil no onyame can turn it around for your good onyame betimi adane na edi wo yi enti esi wo yi eti ejina so na ye de etumufo na ye de ahye hu nkran se etere bi a ebe wo sa de na sey anesa nanso se wo de tu nyame nsem wo betimi dia ye bibi there is something about God that I love or say with man it may be impossible but with God all things are possible ya fam Sompa FM Georgia FM ebetimi ye impossible nanso wo de tu nyame nsem a de apratete aseye no eno no fa eno ye ne yi nti onyame de bibi eni ho a betimi aka se we de aseye abroso in the speciality eno no ade a wo ye ho ade pa ade nipa apem na nipa ye ho hwie nye yie no fa koma no eno no specialize wo na ya na ye ntam fredi ntia ene ye fra no so ye ntimi ntwen no fi so no ye ohene wo si form ebra wo penye time a wo pe eti se wo kona wo fra no se wo twen no kwapem so obesi form wo ye ni slave
eti oma in your terms obeba e wo no ne terms mu ye te sa de na se betimi ni nyame anante because he is a great king won pie keke na me pacha wotumfo kro betimi akonanim ochenyi ne kro betimi akonanim gamanche wo betimi akonanim untimi nkonanim sa na the creator of the universe eti na ye privilege mpo maye so ama ya kwanya mpo se ye mompaye a privilege say an immortal god so on immortal beings ebenya relationship it is an honor and you say in reverential fear of God yene ne nante o how bi musa wade sikasem yare mu na wo banya me ho se nyankopon moa wo a fa ho brase bra me ye dwane ahantan afi de wa mama anware a ene me nsum bi na wansum nyame a wo nya nyame ono wo ho ansa na wo ba afi de wanye wo yan mame a me nkwa asori bim na da asori wo koma nyame onyame na am opportunity se bra ne fie no nhira wo ebre bi abeto se nyame fra obi a na wo no opese o hira wo enye se wo no opese wo no o hira wo opese o dom wo na wo hu mobo enti ye nipa ye mfa ho brase ne nyame nante oha obi a wo fa mu bia no konyame ho wo kwa wo se awrade me bebre me ho ase ahye wo tumi no ase na me twen wo kopim se wo besi fom menim bra wo besi fom se ya afe say yemfie mienu say yemfie miensa but I will wait because also those who wait upon the Lord they shall renew their strength they shall mount up with wings like eagle eti ebesre the titu wa Christo for ye nyame ne ne nam no he is a king and a great king onye ordinary king his majesty abofo koto abofo pempem ededa fom som no hey wo ye nyame o eti se wo ha obi na wo ba na so o meboa wo na wo hia moa no wo ba na wo be je wo ba na wo ru be the terms be toto ho e the condition aba be bata ho dabi wo momu no de sesa wo ye ne se ese wo di ho brase ka se awrade se wo hu me mobo se se de ha na ye se wo hu me mobo na se wo ma me yafunu bi na me wo a me de Samuel be ma wo sane ni nyame kasa awrade se wo hu me mobo na se mitimi fefro na me wo a akoda na me de ne be chewo eti hu me mobo ne kai me sene eja fatene omo maka bobo mpaye na nka wo betre mi hiem na nka wo behumi bo ye benya me chai with humility ya baba sene ho adom erade nka wo bua me menya adwuma ya busumi bia metua taita ma wo busumi bia me taduane am obi adi busumi bia me boa obi a woni bie san ye benya me nchen ayeye ye menya me nchen be ye tese de za wo wansum nyame a ebe ma ne nyame na wo ye no asai he is God who would desire a relationship with the mortal being. It yemre who wants to share the 2 minutes. You know, for God and country. Omunso ababe sumu atwaso amaye. Yeah, ohine yire wa hanti Joseph enka bobi wa won fantwam yewi ana for God and country atwaso obapa yenko. Yo mame na said ya wosi DS ne de na Jesus as oye adwumaden ode no kra ye adwuma na ho brase enso ahye ne ma no mu ne na di dwuma na we adwuma wo ba bedia ne se wo kwa children's department or children's ministry no wo ba be ye church ni we ye full time na wo ba be ye ombetua wo kakama wadidie ho nsem so de e ma ne nya waseme sanse e ba se kenke papa wo krom ha se nom anase pa no papa wo krom ha se nom a wo san jos ho a unya bi wo ba bia no nte no wo ba no timi ho se wo ba be hye wo funsoma no mo so mo pe obi a obetimi abre ne ho ase no wone nkwada no aye pe anase bia wo ba wo kye ne nyame asem eya na apamoto nkola nwum bi den de me aye yisewo aye yisewo odonfo nyame asida sewo odonfo nyame wo fata ye wa ye bia maye ni ye action aweni anom ohwa me so firi mi mo frase o mami di na me no yare bom ya wona usame yare one do fo wo sro ho wa hu obi a obetimi a kyera nkwada ne sampa wo ye onyame a wote ase without him no wonni wo bia wonye wo bia so onyankopon ko ana wo yare a obetimi asa wo yade wo no ko ana komode wo akwa hohie mu a obetimi aba na wabeyi wa free montine Joe's ministry say wo pesa woni wonom ye adwuma wo sa kwan no so afra bai se CA na ne wonom entwetwe enkomo 0557 171 111
0557 171 111 no ase enenum na wo de beye adwuma na wotwemu ne nyina na eda bia so beba mprensa anopa na woche awia donko na afei anwumre nonso wei ene ensem da Jos Ministry wo se yen kanche wa wo pesa wo ye children's ministry teacher no full time bra anase fa bei na ene wonom atwetwe nkomo se beye